Камын көрүп сени ойлогон, сен адашкан жолдон оңдогон. Андайсыздар, барыңыздардын бүгүнкү олсуздук юбилейиңиздер болсун. Эч качан катарыңыздар үзүлбөсүн. Биз бул жерде адашкан эжеге келдик. Адашкан эже сизди Аскы Москва шаарында жүргөн Зарифа эженин атынан келди. Сизге аз да болсо ырсаттары бар. Түбү терегин бийик өскөн чынарым, өмүрүмө жарык берген чырагым. Бир тууганым төрт тараптан жөлөгөн, коргоп турган, колдоп турган кумарым. Бүгүн башка болгон менен түнөгүм, бир тууганым үмүт нурум күдөрүм. Өргө карай кошо тарткан жашоомду, жүрөгүмдөгү, жанымдагы жүрөгүм. Жолум башка болгон менен оюм бир, денем башка болгон менен колум бир. Тагдырыбыз окшоштугу негизде бир тууганын тамырлашын орун билдип келем. Шын дилинен сага кубанган, бир туугандын орду башкача, ар бир ишин колдоп тура алган. Эй, бир тууганга бир тууган күйөт, бир тууганды бир тууган сүйрөйт. Чалынсаң жолдо калтырбай, бир тууганың жаныңда жүрөт. Бир тууганга бир тууган күйөт, бир тууганды бир тууган сүйрөйт. Адашсаң жолдо калтырбай, ар качанда жаныңда жүрөт. Hurmatli azamатчылар, hurmatli 30 жылдық юбилейлері. Келіңіздер ана барыңыз бұл жаққа келсек. 30 жылдық юбилейдің иелері. Бұл жақта отырған ағалар, келіңіздер. Барыңыз бұл жаққа келіңіздер. Көрішіп көйнеп тұратын бөлігіз, сағынышып көйнебіңізді біліңіз. Қара көзбен табы сазып жүректер өтіріңіз болып толықталды. Келіңіздер, бұнағы классташлар, бүгін чоң отырасылар. Бағырын орамызы бұт болсын. Анда келіңіздер, біз кейінгі музыкаларды, кейінгі биде берерді мұнда. Сіздерге бір жақсы қызықты ойыңызық, ақшалай призіңіз бар, андықтан чамдаңыздар. Қызықты сұрай жоқыды, қанағыздар, бізден юбилей елерінен шоу сұралаған жоқ. Кімде болса қой көтерістер, жоқ тұрамызы біз ақшалай береміз еғарыз. Баяқсыздар, келіңіздер, баяр болсаңыздар, мен ең алғашқы сұрауға қоймын. Бұл қызықты сұраулар, арасынан баяғы мойындамықтағы болып басымды. Бірінші, барыңыздардың бұлаңыздарға көмеш тұрған, негіздің баласы төрілгенде тише ақ болауы, же қара болауы? Тише жақ болауы, қол жағалар болсын.
Kol çalmanızlar azamatsız. Cezbira bekara olmak gelecek. Tak, dayar olsanızlar ben keyifli sıralamamın qaysı kol mene şekerdi çayına aralaştırgan oğoy bulup. Qaysı kol mene? Ece? Oğol kelgen kol mene. Kol çallar olsun cevap içine yakınlaştı. Kelmenimiz taşkınlık arkadaşlarım oğoy cana cırmırda ındayıyor. İçken olanlar da var. Kelge sıralar dayar olsun da ben keyifli sıraladım. Tamakla bersen yaşayın, su bersen ölüm deyip bilindi. Bilindi. Nakal bu joy var ise söyleyeceğim joy var. Tamak bersen yaşayın, su bersen ölüm degen bilindi. Bir. Son cevaplarınız var. Azamatsız konuşuyorlar olsun. Klastaşlarını konuşuyorlar mı? Tabii sırada ben iki sıralını okuyun. Kelbedesen kelova, kelbedesen ketvala. Kelbedesen kelova, kelbedesen ketvala. Zürüce? Kanadası? Çok. Kelbedesen kelova, kelbedesen ketvala. Var hocam? Evet. Yakınlaştınız bir Umarım son cevaplarınız var. Bilmese sizge. Bugün anı başkalar sizge davranı köp olduğunu. Bu ne? Isın, her bir adam ısınınızı, siz özünüz açmasın, bir başkalar köp olmak diyen köp cevaplarınız var. Tabii sırada ki suhu. Bu tavşan ahırımızıyoruz. Başı var, çarşı yok, gözü var, başı yok. Bu ne? Başı var, çarşı yok, gözü var, başı yok. Bu sıram bakmayın, bu tavşan başı var, çarşı yok, gözü var, başı yok. Kanarız? Evet. Konuşmalarınızı bağlayın. Azamatsız etkilerden olacak. Hürmetli üyeleri, tabiatlarımıza kutlu olsun. Hatarımıza hiç kaçan soğurmasın. Ki 70-80 yıldır üyelerden koşulduk bir gözüne az kazın. Bayramınızlar bence. Benim sıramda spor için Jakşı müzik koyulanlarda şu klastaşlar arasından ben Jakşı bir sağlıklı bir tanıdım. Şaşın